sa una og karon. Sa una, ang mga batan-on walay laing hunahunahon. Eskwela, dula, tulog ug kaon, maura ang ilahang buhaton. Pero karon, mga batan-on inig uli gikan sa eskwelahan. Cellphone ra ang hunahunahon. Sa una, ang mga batan-on mulihok ra og dili suguon. Pero karon, kinahanglan pa og suhol, usan lang tumanon. Sa una, ang pamaliton arang baratuha. Magdala ra ka og usa ka gatos nga kwarta, daghan na ka og madala. Karon, bisan pag magdala ka og nilibo, pero ang kwarta arang kulang ra. Maong sa una, arang dakong kabag-uhan. Tungod kay bisan ganig ugali sa tao, naanay kausaban. Kadugay ti kabag-o, mga bag-ong tawo, batan-on man o tigulang, misunod na sa panahon kung unsa ang uso. Atong hinungduman mga igsuon ko, nga bisan pag naay nagbag-o, paharion gapon nato ang Ginoo. Kalagad og tinud-anay, isip usa ka magtotoo. Diha gyud malipay ang atong Ginoo. Kay ang gusto ni Kristo, nakitang tanan, muila o mapautismo. O kitang tanan, magkita ay dito sa paraiso. Uy, dirty.